Imana ishimwe cyane. Abana gusenga ko uyu munsi wa Mungu tugire gutya. Haleluya. Imana irakoze tugire neza tutije uyu munsi tukaba duhumeka umwuka w'abazima. Ni benshi iyi bayitanga ariko bidakunze ko bayirangiza. Haleluya. Reka dusabe kubwe mahagaze ubwo nyine n'ubashaka kuririmba akaririmbo kamwe kugira ngo dugere guhamagara ubwiza bw'Imana hanyuma icyo Imana yateguye ku buzima bwawe ikoreke mu izina rya Yesu. Ndazi neza ko waje uvuye mu rugo ufite umutima wo kwifuza kwakira amagambo y'Imana. Ndazi neza ko waje wifuza ko hari ijambo rikomeye uvuye ku Mana watahuka no munsi. Umutima wawe urebe Yesu ari hano kandi yiteguye kuvuga ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Izo ngoma muzihoze zo muri piano tuvugire izo piano. Hanyuma amazina yanjye nitwa Tonimana Jean Marie, ndi Reverend Pastor mpagarariye ishengero ziyanjye mu Buganda, nkaba n'umisiyoneri w'iryo torero. Hano naho nkaba nsanzwe mpagarariye ishengero rya Yesu Kristo Ihagarariye Imana International. Impamvu Kampala dukorera muri iyo zina ni kubera bitarakunda ko tudukanisha iy'Uburundi n'iyo mu Uganda, nayo mpamvu twabaye tuyitiza iyo zina dukoreramo. Haleluya. Hanyuma aho dusanzwe dukorera twatanguriye ngaha dukorera mu Kigobe imbere y'ambasade y'Abanyamerika, niho hari icyumba cy'amasengesho. Hama turashima twakiriwe n'umukozi w'Imana Prophet. Twari tumaze iminsi dufise igiterane ku Rutagura, no munsi Imana itugiriye ubuntu turosaka akanya ko gushika hano. Turabamushimiye cyane kuba yatwakiriye mu itorero ayoboye. Turashimiye na pastor yatwakiriye hamwe n'abandi bayobozi bose mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Hama makire n'intasho z'itorero twaje tubako kuko turavugana makire n'intasho zo mu rugo rwanje barabatasha mu izina rya Yesu. Yadusanzwe twigaragu